ngoba leyo nto leyo ukusho ukuthi eyena useconfirmile ukuthi abantu ufa kwabantu kuyibhizinisi kuyena akasenamizwa kusho ukuthi umuntu onawo mcineka kuyo zonke ingcobe sengiyibekile mfowethu ngikuchallenge yona ukuthi kuyingoma zonke ayikho into engidumaze njengale nto ubona ingane encane iphuma ebhoksini kwi-casket izokhetha ingoma akulona ipoint lelo uma kuhlangene abantu kwaZulu begida ndawonye umthandazo lowo ilona sonto lethu leyisonto ayikho into edlula le yathina sikhulumela nobaba omkhulu bethu nento esikhulumela nempepho yethu nento eyakha izolo lesakusasa angeke sivume ukuthi kube khona isimo esinjengalesiya leyanto ayihlelisi leyanto ayimangazi leyanto iyadumaza ibanga amahloni ngoba into enjengaleya iyakenzeka ngelockdown uzokhumbula umfezi ezecula ukuthi yavuka indoda yadla amasaladi that was 2022 kuvuka umuntu ekuthiwa uvukile ebasho laba behamba nayo kuthiwa lalambe ukuquza ile konjani ukuquza ilini lento le ibhokisi thola lo muntu waphila mayiphila lo muntu ukhomba ngosobala ukuthi umuntu lo obevele la iphile ebhokisini uthe mayivuka evuswa upastor waseZimbabwe wavuka lo muntu wadla amasaladi umfezi wenze ngoma mayivuka edla amasaladi lo muntu leyo nto leyo into yenzekile ngoba lo muntu wayeseyiphahlile angithi mfowethu noma uthanda ukuphila uyezwa ukasho kodwa uma wathatha intambo uyifake la uyilengise phezulu singekho thina ukhahlele ibhakede uzova ngithi okukhombisa ukuthi ke noma ngakwenza lokho kodwa uma ungayiphahlela wena uthi mina sengibongile ngokuphila sengisesilinganisweni sokufa uzokufa ngithi ngoba wena uNkulunkulu odalayo ngokwempilo yakho ngaphezulu ubuNkulunkulu ezinganeni zakho ngakho ngithi mina lesa sici senzekile lo muntu la uphela ngo2 weeks wafa lokwangaphela ke manje engaseyona uMecto ngithi ke njengamanje amagosa abelapha njengomongameli wamabhinzi okhonjwe ingonyama kubo bonke ubuhle benzekile lapha kodwa lesi sici ngiyacela silungiswe ngoba sinani kusasa eqhazile futhi masiyakhuthaza le yanto einganeni zethu sibulala izwe ukufa kuyesatshwa ukufa kuyahlonishwa umfazi esilile wayegega umhlambi wenkomo ehambe ekliniki ngoba usuke ephoqelekile egega umhlambi wenkomo angayidabula umhlambi wenkomo ngoba impela yazi yokhalikazi iyomangala ngoba imfuyo ingabadala uma thina sihlangana nomthandazo wengoma sithandaza ukhona amatshitshi ukhona insizwa engazizembathela umuntu eyidela impilo zazo sihlabe zimbelule ukhona abaholi uma savumela into yokuthi ungakhona ingane ethiwa noma iqembu elizoshaya ipoint ngokuletha umuntu ngebhokisi kuyobe sisibonisa samozo ngiyocela ukuthi amakhosi gadla nawo wonke amakhosi abekhona athenga imbuzi emhlophe athenga imbuzi emhlophe ngabe lokhipha leyanga lebhokisini imbuzi eqala leyo eyesibili liphinde futhi niyoxolisa ninikeze abazali bayo uxolise kubazali bayo ukuthi bazali besingakuhlosile kodwa kwenze iphutha ingane beyidlala ukuze nimphilise lo mntwana leyo nto leyo isici esingapheka kwazo zonke isici esingangayibona mina ngaphandle-ke bakwethu manje zonke ingane azithwala ngamapolisi akusoze kwenzeka lokho uma ngisaphinda mina ngakhonjwa isilo ngikhombela khona ukuthi ngilungisele isilo bese ngiphinde ukugcina ngengoma kazwelonke esigabeni salento yale
sokuthi kunamagoso angifonelayo athi awu 39 angadlalanga nhlobo 39 amagoso angasadlala nhlobo ngiphatheke kabi lapho mangilandela isizathu yini ngithola isimangaliso kuthiwa lapha kuthiwa bese qoqwa izinto kuthiwa yavala ngo-12 bathi ba-extend kuthiwa kuyavala ngo-1 yini kuthiwa ekuseni ugijima ngobhayisikili khulunywa ngobhayisikili aqala ukugijima ngo-10 kodwa abelungu umgwaqo uyavala hayi nganza kwethu hayi abantu abamnyama ngiyanibonga ningasanganiswa amathenda nisanganiswa ukuthi niyagadwa nisanganiswa ukuthi nemali eningi ebhenki engayenzi lutho sakusokuthi ungawolala kuhotela elithandayo kodwa isizwe siyagula likhona bafowethu ummiso nomatshana kuba hayi kantela kanza kwethu akukwazi ukuthi kungaba khona ishi engaka yokuthi kunamagosi adumele awu-39 angadlalanga kwingoma wazilonke ngesizathu esisodwa sokuthi kuthiwe abelungu bazogijima ngamabhayisikili beshoka ngobhayisikili ekuseni amanyala leyo nto nto ngengize ngiyivumele hlobo uvala umgoqo yethele ngabantu abangonelutho kodwa awuvaliwe amaphara agcina ukuvalwa ngacorona ama-VIP lezazinto agcina ukuvalwa senze njani khiphiswe amafriji agugile amafriji nama-TV afile Ithi abantu basixhaphaza umsulu yezinja basixhaphaza akwazi ukuthi ngempela saba nenkinga njena lamagosi awutetele labantu abadumele kangaka yazi mina ngiyazi ingoma ngiyigidile ngahamba imidlalo awunendaba nesiteki into ebalulekile ukubuka umhlaba ukuthi seniyenze yonke into buka awukwazi ukuphethuza inyanga yonke shawa obhuti nemvimbo ngapha sibuye esikoleni sibhala amaphepha singaqedi nganza kwethu nganza kwethu bese ngelo lokho uthola ngebhasi uyothola uKFC emva kwalokho uyahlala uyalini awudlali ngeke bafowethu ngeke yabona ngeke phela kuba ubizo namajana buka engivumela akufuni phela ngicela ngwenye impela yazi uyabuyana zafika lapha la mtshela athi umcimo ngicela ngizela ngiyaza ungifuni nama ufuni kodwa wenza into yami imina ukhoyo isilo kwengamela amabhilingi kuba ngelala nje ngiyazi ukuthi kufana nokushaya shibobo wahleka ngambula imbongo kodwa mfowethu uzowaseka ke lento ilungisa lento uma sengoba ngempela umfana usenoyisa afuseke manje angeke yakufana yabona umfana usenoyisa afuseke ngempela manje yitho baba yitho abashisa impepho yakutshela mina nina hawu yazi nganza kwethu kunesigaba esibalulekile le ngizolibika indlela ukuze sizosilawuleke kodwa kusasho mina nje angikhulumi ngempela mina othula sizo lezebeni nazo lapha ngoba kufanele beziyibonile le nto leya bona ifocus yabo nje kwi-revenue ukuthi bahola malini behlisa malini ngomleze benzani yabona le GNU le wangiceba ngiyaceba i-corruption isemthethweni lento kodwa ngiboni wangiceba ngiyaceba bantshontsha live njengoba lesitesha live kwajayiva deshe live amabholongo phuza bukhoma uba umuntu ongayeka isikole sekubhala kodwa uyeka isikole sekubhala Jefferson mnika mfowethu sengiphetha ngawo mfowethu
lapha ngiyabonga kakhulu umsebenzi omuhle owenziwe uJehova Zimnike waza waba impumelelo ngaphinde ngcono kakhulu ukuthi uthe mayabe amagoso embiza ngendaba yetafula sasingabosela uzwelapha kwawuyobekwa ubaba uJebe emvelo uJebe ngesingabe baba mfowethu uJehova ngenhloso yokuthi ngokusendleleni ihlazi ngelazi nehaba inkukhu ezakhishwa lapha udrinki ungathi ungakuyembeswa ukudla kwakho la akangakudla ngathi umbondo udla ubhekiwe ngathi umbondo ayisabuza check fuhle tekusuka lapho kube enjoya kwahleka wahleka ngisho bonke abantu ngisho ukhimi kwamnandi yabo tema Sabala. Hey. Ayikona. Usema isuka lapho eligcina ngempala. Ngempala. Antende kumze wathende kumze nganza kwethu sibonga kakhulu umphakathi wakwaNgqulu umphakathi waseMsamo umphakathi waSongane umphakathi waseMabhuqweni umphakathi walapha eSilutshana umphakathi waseNkandla umphakathi walapha phansi ngempela ehlanzeni lapha madoda eMsamo lapha eMshukansizwa kwaphelela bonke bahlangana ndawonye kwaba into enhle kakhulu esimangaliso uqopheka umlando kakhulu thema uqopheka umlando kakhulu lapha uJehova Zimnike sinokwe sethu okukhumbulayo ukuthi lapha abasebenza kakhulu eBhobla kadikadika umuntu ekhathele ebuye ekhuleni uThembole Mbona endala ubhodla seMangulweni nama uqhubula amanzi angcolile lapho ubadofula ngoze ingulo zakene mhlawumbe yake yafika qala ingoma abanye emnyama egqize ngelimhlophe enhliziyweni ufakazi uwe okhona ekhima mkhulu nabafusini lokho kukhomba kusobala ukuthi inhlaka eBhobla kadikadika kwangeyona esithwalo akafanga nayo kodwa uthe mayehamba yamila njengekhaba likamoba ngoba mina ngiyaqala ukubona mina into ikhaba lakho lihlala lihlaza udu nje ebusika umoba kuphela iBhobla kadikadika linjalo into ebalulekile kakhulu njengamanje amachwane eBhobla achamisela abantu asebenze nabo kwaphinde kuzoba ngisho ukukhaleli lakhe nasemunqabweni yakhe lokho kukhomba kusobala ukuthi ngempela ke uJehova Zimnike ungomunye wabantu abazuza lukhulu kwiBhobla kadikadika sithi bafowethu uma amagoso embiza engichallenge nami ethi angibuyise itafula ngavuma sathi silihambisana akekho umuntu thina besilwa naye siyaphezwa abantu bekhonkotha nje yabo bekhonkotela yabona uma ngekho siyakhonkola uma ngekho siyasine uma ngekho siyakhonkola uma ngekho siyasine uma ngekho uma ngekho siyasine uma ngekho siyakhonkola uma ngekho siyasine ohe ndangazi le nto uma ngekho siyakhonkola uma ngekho siyasine ke isinja so manje ikabaleke kakhulu la uyibona ngokungavela indawo madoda mina umphakathi wazo nje ngifunda umphakathi wazo bese isine hawu ziyabonakala isine isikuwela labanye umnika zwebangona anabe simlobo into ebaluleke kakhulu la yokuthi ke ngicela ukuthi ngamza kwethu ngiphinde ngibonge namaciko yabona amapholo babengazi mina ukuthi insizwa lapha uMenzi ukwazi ukugida ngalo lahlo 11 mhlabo 11 oqina lapha mhlabo 11 oqina uMenzi ngibonga kakhulu umfowethu lapha ingane yami engizalayo kule mithi ukuthi ikwazi ukuhlonipha iindustry noqizile nosaniwa
ukuthi bekwazi ukuhlonipha industry onjoko abafowethu lapha umkhaya ufalamu bekwazi ukuhlonipha industry ngoba leya isinqumo abasithathile bafowethu usathanda uNkulunkulu bakhelele yabo nolimo olukhulunywayo lulodwa kuhlukana amabhodwe kuphekweni yabo into enjalo into ebalulekile ukuthi ngenza kwethu kubaluleke kakhulu ukuthi uma sikhanda umuntu athola kalodwa angiphathi ke indazo bazobafethu indaba kaJaiva sishiye ekhala umndeni wonke lapha umfowethu lapha uJaiva zinike uye wangihlebela washo wathi mfowethu akazi angabe ngathini kubafowethu abafana noGembo kaNgcobo abafowethu abafana no